Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu nusalli ala rasulihin kerim. Amma ba'd. Assalamu alaikum. Hurmatlı Nasihat Radyosu'nu oğucular, jana tele körücüler. Sizlerin nazarınızda İslam jana biz berüsünde kayradan da men Şarapov Bahtiyarjan Akimovic. Birinciden bütkül alamda jokçadan jaratkan, oşol zattın buyruğu menen taňatyp kumbatkan, çynnyga jaratuvçy Allah Taalaga çeksiz maktolar bolsun. Jana Peygamberimizga jüregibizden eň ile töründen çykkan salavatlar jana salamlar bolsun. Makto jana salavattan keyin Allah Taala siz bizden uşul wagtga çeyin kılgan ibadatybızdy tolugy menen kabul kılıp, pendeçilik kılıp, bilip bilbey kılgan günölerden bardygyny tüp tamary menen keçirgen bolsun. Özgöçe mekanim, elim, jerim dep şahit bolgonlardan Allah Taala razı bolup, oşonday şahitlerdi tarbiyalap östürgen ata-enelerinden dağı Allah Taala razı bolup, jüreklerini tınçlyk, jüreklerini beypildik salgan bolsun. Hormatly meni musulman bir toğandarım, bugün günde biz temamızda "Vazakkir fe inne zikra tanfa'ul mu'minin ve ma halaqtul cinne vel insa illa liya'budun" degen Allah'tan ulu ayatı menen başlamakçıyız. Bu ayatta Allah Taala aytat, eskertkin, eskertü momunlarga payda beret. Men insanlarda jana jinderde ibadat kıldırış üçün gana jarattım dedi. Oşonduktan hormatly tildi bilgen, orus tilini, fars tilini bilgen bir toğandarım, sizlerden soranam, menin sözlerimdi kotorup çıkarıp koya turgan bolsoňuz, koşuna mamleketler uqsun, alар düşünsün. Albatta bizden men üreteyin dep kelgen jokmun, başkarayın dağı dep kelgen jokmun, tarbiya kılayın dağı dep kelgen jokmun. Balkim Allah'tan ayatına amal kılуу maksatında eskertүү üçün gana kerdim. Urmatlı koşuna mamlekette, özgöçe Tajikistanda yaşagan ilimdүү alımlar, ustazdar, imamdar, sizler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den murasxoru katarında sizlerdi urmattap, ilminizlerdi sıylap, bul jaktan eskertүүnü gana tuğra kördük. Albatta ilminizler bar, bilesizler. Sizler özüňizlerden kowmuňuzlarga aýtpagan sebepten, özüňizlerden kowmuňuzlarga eskertpegen sebepten, özüňizlerden kowmuňuzlarga jetkirбеген sebepten bugün günü öz koşunasyna kol salıp tınç atkan eldin tınçını alıp kançalagan adamdardın mal dünyasını tartıp algan kowmuňuzlardan adamlar çıktı. Mına oşolarga eskertүү beriňizler urmatly tuğan. Owa düşünüp jatam, eger de sizlerden prezidentingizler, sizlerden başçıňızlar tıyıu salgan bolsa, al jada tıyıu saldy, korkoz dep kol koşurup oturup örbestен, balkim başka mamleketke köçüňizler. Eger çynda öyle oşonday bolsa, başka mamleketke köçüňizler. Antkeni urmatlygan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, künöni taşlap soğuğa ötüşlük, bul da hicrat. Jaman dostordu taşlap, jakşı dostorga ötüşlük da hicrat. Jaman çöyrünü taşlap, jakşı çöyrüge ötüp dağı hicrat degen. Bilem, siz aytışыңız mümkün. Mekke fatihtan keyin hicrat bolboyt dep. Al Mekke İslam mamleketiga aylandı, al jerden köçüp ketүүge bolboy turmat tuğan. Başka mamlekette eger çynda öyle sizden hakikatty aytууga tıyıu salatkan bolsa, hakikatty aytırбай жаткан bolsa, anda qulil haqqa walau kana murran. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadis surat, açığı bolsa dağı hakikatty aytkın deyt. Bul жерде men hakikatty aytууну toora kördüm. Sizler dağı kowmuňuzlarga eskertүү menen birgelikde urmatly bir tuğandarım. Alarda siz özüňizdin moýnuňuzdagy jogapkerçilikden kutuluunun hareketini kılыңыз. Owa siz bugün Tajikistanda yaşap jatkan sebepten sizlerden mıyzamыңızlar, je bolbosam sizlerden başçıňızlar jol berbey jatkan bolsa, anda al mamleketти taşlap başka mamleketke köçüp çıga turgan uçuruňuzlar keldi dep aytmakçymyn. Urmatly meni musulman bir tuğandarım, özgöçe Tajikistandagy ilimdүүлөр, alımlar, sizler maga karaganda jakşyrak bilesizler. Sizler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, ulama varasatul anbiya, ilimdүүлөр peygamberlardyň murasxoru degen. Sizlerdi peygamberlardyň murasxoru dep sıylap, ilimiňizler baş üsküge dep urmattap, sizlerge aytarybız, kowmuňuzlarga esketiňizler. Men bugünkü günde künöni albatta sizlerge koýmakçymyn. Bugün sizler aýtpagan sebepten, sizler esketpegen sebepten, sizler alarga jetkirбеген sebepten awam, jalpy ilimsiz kowm alar emneni gana düşünsün. İlimsiz kowm alar emneni gana bilsin urmatly tuğan. Alhamdulillah bizden Kırgızstan mamleketindeki jarandarыбыз jalpysy ustazdardy, alımdardy, ilimdүүлördi, imamdardy uqqandygy sebepden dağı özünü karmap, dağı sabırдуулuk menen gana turgan kezi. Andyktan urmatly Tajikistandagy imamdar,
Айтыңыздар, коомуңузга эскертүү бериңиздер. Жок, айттырбайт десеңиз, анда мекенди таштап чыгыңыздар, башка жерден болсо дагы айтыңыздар. Эртең кыямат күнүндө жолуга турган, кыямат күнүндө учураша турган, кыямат күнүндө сурак бере турган күндөр алдыда турат. Мына ошондуктан сиздердин гана кемчилик деп мен эсептеймин, урматтууган. Билесиз, эгер кошунаңдын дегеле бир адамдын иğnesini уруксатсыз алган болсоң, кыямат күнү ага кандай жооп бересиң? Бүгүнкү күнү сиздерден коом келип туруп, Кыргызстанда кошуна жаткан, өзүнүн тынч жаткан карапайым элинин тынчыны алып, аларды керек болсо канынын төгүп, мал дүйнөсүнө тартып кеткенге кандай нерсе түрткү болду? Эмне нерсе себеп болду, урматтуу тууган? Албетте, сиздер арамды арам, адалды адал деп айтпаганыңыздар себеп болду. Эми караңыз, урматтуу тууган, алар макул тартып алган эч нерсе эмес. Дүйнө колдун кери келет кайра кетет. Кыргыз биз ага күйбөйбүз, урматтуу тууган. Канчалаган адамдын канын төктү. Айтасыз, сиздерден өлүп кетти, урматтуу тууган. Өлгөн адам дозокко түшөт. Бизден эч ким өлгөн жок. Бизден эч ким өлгөн жок. 54 адамчы дешиңиз мүмкүн. Аларды Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде Ал-Имран сүрөсүнүн 169 аятында мен эмес, Алла айтат: "Эстагъузу биллах, бал ахяун инда раббихим юрзакун." Балким алар Аллахтын алдында тип-тирүү. Жөнөкөй эле карап тирүү эле жаткан жок. Аллах Таала алардын ырыскыларын берип турат, урматтуу тууган. Алар шахид болду. Бизден эч ким өлгөн жок. Бизден эч ким утулган жок. Ооба, дүйнөсүнүн үйүнү күйгүзүп, өрттөп, дүйнөсүнүн мал мүлкүнү тартып алмыш болдуңуздар. Ал биз үчүн эч нерсе эмес. Биз үчүн эч нерсе эмес. Алланын казынасы экенин. Андай нерселерди биз бат эле топтоп алабыз. Андай нерселерди биз бат эле салып алабыз, урматтуу тууган. Биз андай үйлөрдү, андай мал мүлктү, бука, уйларды, дегеле өрүктөрдү биринчи жолу көрүп жаткан жокпуз. Андайдын далайын көргөнбүз. Андайдын далайын биз бат эле элибиз, Аллах Таала элибизге, жерибизге, мамлекетке тынчтык берген, береке берген, андайларды кайрадан эле топтоп алабыз. Ошондуктан, урматтуу менин мусулман бир туугандарым, ооба, үстүбүздө ушундай кара булут айланып калды. Кошуна мамлекетке ишенгендигибиз үчүн биз эч кимге кол салган жокпуз. Биз эч кимдин тынчын алган жокпуз. Балким, урматтууган, келишимди бузуп тынч жаткан коомду кол салган, тынч жаткан элдин козгологон, албетте кошуна мамлекет, мына ушулар күнөөлүү, мына ушулардын адамдары акыйкатта өлүп кетти. Бул дүйнөдө канчалаган жандары кыйналып өлүп кетти. Бул дүйнөдөгү эч нерсе эмес. Эртең күнү толугу менен сурак беришет, урматтуу тууган. Толугу менен бул дүйнөдөгүсү эч нерсе эмес. Андыктан албетте менин кыргыз элим, кыргыз жерим, машааллах, биздин жоокерлер, булар ар бирөөсү оозунда Аллах деп айтап, толугу менен башларга баш ийип, кандай кылайлы балыгы уруксат бергенден кийин гана душманга каршы ок чыгарды. Бунда шахид болду, бир канча шахид болду. Аллах субхана таала булардан ыраазы болгон болсун. Албетте булардын жол башында, булардын эң башында bizdi kubandırgan, maşallah, eleman attığı jigitibиz атыны алтын тамга менен жазса дагы аздык кыла турган кылып, тарыхка из калтырып, бизге Чолпонбайдын уролуну дагы бир жолу аткарып дүйнөдөн өтүп кетти. Бир элеман бул дүйнө менен коштошкон болсо, кече күнү экинчи элеман бул дүйнөгө келди. Андыктан, урматтуу менин мусулман бир туугандарым, албетте биз аларга эскертүү менен биргеликте өзүбүзгө дагы эскертебиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын, анын достору сахабалардын айткан хадистерин айтабыз. Qatada raziyallahu anhu aytat, Qatada raziyallahu anhu aytat, eğer qaysi bir adam özünün elini, özünün jerini, özünün mamleketini korgoymun dep жүрүp, korgoyum dep Allah'ın joluga чыгып öle turgan bolsa, al adamga 3 özgöçölük berilet. 3 özgöçölük berilet. Jerini, elini, mamleketini korgoyum dep jolga чыкты, аттанды. Eğer oşol jakta öltürüle turgan bolsa, al biz menen koştoşkon, bul vaqtınçalık dүйнө менен koştoşkon bolat, Allah'tın aldında tirүү bolat. Jönökele tiri emes, ырыскыландырган, бейиштин түрлүү меме жемишини тандап жей турган инсандар болот. Мына ошол 54 адамыбыз, андан кийин кимдер кошула турган болсо, дал мына ошолордун катарында. Андыктан аларды төрөп өстүргөн, аларды тарбиялап өстүргөн ата-энелер баш көтөрүп, бардык жерде сиздер сүйлөсөңүздөр болот. Албетте биз сиздерге таазим кылабыз. Ушундай жигиттерди өстүргөнүңүздөр үчүн. Ya Allah, bir adam atasına mактанган экен. Ата, sizge karaganda menin darajam biyik turat.
Ата, sizge qaraganda meni көбірек ел таныйт. Мен даражам бийик. Неге? Анткени сизди ушул айылдын эли гана таныйт. Мени болсо Кыргызстан, бүтүн аалам таныйт дегенде атасы айткан экен. Балам, мына ошондой бүтүндөй аалам таный турган баланы тарбиялап өстүрүп койгон, андан кийин сүйлөгөн деди. Албетте биз таазим кылабыз. Мына ушул эламандын ата-энесине таазим кылабыз. Дал мына ушундай баланы тарбиялап өстүргөн. Я Алла, мына ушундай мекенчил, Maşallah, mekendi süygen, elin süygen, el üçün, cer üçün bir tamçı kanını ayavagan, canını bergen, uşunday baldardı tarbiyagan ata-enesine tazim. Allah Taala sizlerden жүрөгүңүздөргө бейпилчилик салган болсун. Эч кандай ойлонбоң, бардык жерде оозуңузду толтуруп, баш көтөрүп сүйлөй турган İşte kılıp öttü balаңыз. Ova 40'a жетпеген kırçın ömürler urmattığan az yaşadı, saz yaşadı. Ankeni 50'ge жетip elini satkan ahmakları çok emez. 90'ga 80'ge çıkıp alıp dağı düşman, öz eline düşmanlık kılgan, kastı kılganlar çok emez. Baldarmış, yaş bolsa dağı az yaşadı, saz yaşap durup özlerinin atlarını altın tamga menen jaza turgan kıltırıp bul dünödөн ötüp ketişti urmattığan. Biz bul jigitlerimiz men sıymıktanabız. Oşol эле учурда Tacikistandagı adamlarga aytabız. Oygon. Esing barda eteğingdi jap. Kırgız eli uktap жаткан аю. Adamlar oylayt. Bular oştuk, çiylük bol özünçe bölünöt. Yok, uktap atkan adamga oşonday bolup görünöt. Kaçan bul uykudan oygona turgan bolsa urmattığan anda jön koyboyt. Жөн койбойт урмат отурган. Анткени ар бирөө башка мамлекетке барган жок, башка мамлекетке кол салган жок. Өзүнүн элини, өзүнүн жерини 1 метр дагы душманга бербейбиз деп чын дилден Алла үчүн чыгып жаткан инсандар, булар эч нерседен коркпойт, булар күчөгөндөн күчөйт урмат отурган. Мына ошондуктан урматтуу Тажикстандагы имамдар, аалымдар, элиңиздерге айтып, түшүндүрүп, жеткирип коюңуздар. Bekar ölüp kete verbesin. Ova karapayım adamdardı, beykünü adamdardı kalkan kılıp kayra bizin aldığımızga kele verbesin. Katıldığı katığını alat. Özü tiyişti urmat tutuğan sözsüz joğunu alat. Adamlar kebiro tan kalıp soratat. Bizden uşunça adam şahit boldu. Alardan kança şahit boluptur. Tacikistanlıklar kança oluptur. Nege aytpay atat deyit. Men aytam kantıp aytsın. Kantıp aytsın. Elestetin özün biroga tiyişip alıp tayak jey turgan bolsоң, kantып atаңа ыйлап барасың. Kantып айтасың, тегеге тийсем тазда мен теп сал, уруп сал деп kantып айтасың урматтуу туган. Өздөрү тийишип алгандан кийин алардан канча набыт болду, канча жок болду, айта албайт. Неге? Анткени алар өздөрү тийишти.